Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa kuva saa 12:45 z'ijoro ku cyumweru tariki ya 14 hakomeje ibitero by'urugomo byakozwe n'ury'ingabo z'ubutetsi bwa Kinshasa byibasiye uturere dutoya cyane twa Bidegu, Rugezi, Mikenke na Ruhi n'Amavi. Ibyo bikorwa bya gisirikare byakorewe icyarimwe byakoreshejwemo ingabo zirwanira ku butaka, imbunda ziremeye ndetse na drone za KT-6 ndetse na kamikaze. Ibi bitero byahitanye ubuzima bw'abantu ndetse bituma abaturage b'abasivile bati byabo nk'uko byatangajwe n'umugizi FC23 Lawrence Kanyuka mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X. FC23 amenyesha abaturage ko ingabo zabo zikomeje kuryamira amajanja kugira ngo zirinde abaturage kandi zirinde imitungo yabo imbere y'ibi bikorwa by'itsembabwoko byibasiye abenegihugu bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ubwo ariko kandi Claude Ibaranki Ekolomba wabaye umuhuzabikorwa w'urwego rwa Kongo Kinshasa rushinzwe gukurikirana ibarizwa ry'amasezerano Addis Ababa agamije kugarura amahoro muri iki gihugu, yibasiye bikomeye Perezida Tshisekedi amwita inkoramaraso. Uyu munyapolitiki wahoze ari mu bantu hafi ba Tshisekedi ibyatumye amuha inshingano nyinshi kandi zikomeye zirimo kumuragiza ibijyanye n'ibarizwa ry'amasezerano y'amahoro, kumugira ambasaderi udasanzwe wa Kongo n'intumwa yihariye. Byagaragaye ko Ibaranki atagikorana Tshisekedi muri Mutarama ubwo yahuraga n'abayobozi b'uburyo FC23 mu mujyi wa Goma, agatangaza ko ashaka gukorana nabo mu mujyanama ndetse akanagaragara mu nzobere zajyanye n'intumwa z'ihuriro mu biganiro by'amahoro byabereye mu Montreal mu Suisse muri Mata uyu mwaka turimo. Ku cyumweru Ibaranki yatangarije ku rubuga X ko yise Tshisekedi ngo inkuru idafite amenyo, yifashije abashinzwe umutekano, ivangura amoko, amafaranga, ruswa, kunyereza umutungo n'ibindi byinshi mu gukandamiza abaturage. Ati mu rwego rwa gisirikare ARC FC23 amaze kumunesha nta rugamba atsinda. Inzererezi zivuga ko gusubira inyuma kwaza ari amayeri y'urugamba, yifashisha imitwe yitwaje intwaro y'abenegihugu n'abanyamahanga nka FDLR mbese n'abacancuro kugira ngo ahishe intege nkeya ze. Ibaranki yatangaje ko isura ya diplomasi mbi ya Tshisekedi iri kugenda igaragara, aho n'abasanzwe bamuryamyeho batangiye guhishurirwa ko bakorana n'umutekamutwe mu rwego rwa politiki nyuma y'aho bigaragambye tariki ya 12 Kamena barwanya umugambi wo guhindura itegeko nshinga bakorewe urugomo rukomeye. Atuye yashyizwe ku karubanda, umwami nta mwenda asigaranye, yambaye ubusa ibiganza bye byuzuye amaraso, ariko umuturirwa wubatse ku musenyi uzasenyuka vuba. Ibaranki yatangaje ko mu gihe ubutegetsi buri guhirima Tshisekedi azakora ibintu byose, agerageze byose, asezeranye abaturage byose, atanga byose, ari kurwana no kubyuka ariko ntacyo bizatanga kuko yakoze ibi byinshi bitamwemerera guhaguruka. Atazakora amakosa yikurikiranya kugeza ubwo ibyo bizarangira burundu. Nyuma y'aho imyigaragambyo yiciyemo bamwe mu bigaragambyaga, abandi bagakomereka, Ibaranki nabwo yibasiye Tshisekedi ndetse n'umugore Denise Nyakeru agaragaza ko nta muyobozi wakabaye yizihiza isabukuru mu gihe abaturage bari mu kiriyo. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika, banditswe perezida w'ishyaka ritavuga n'ubutegetsi People's Front for Freedom wahoze ari meya wa Kampala Elias Lukwago yafatiwe iwe mu rugo iwa Kariga mu gitondo cyo kuwa mbere mu buryo butarasobanuka neza. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko amakuru arambuye kuri iki gikorwa cyakozwe ndetse n'ikirego cyaba gifitanye isano n'ifatwa rye ntabwo byahise bimenyekana nk'uko abantu bamwegereye bavuze. Lukwago rateganijwe gutanga ikiganiro kuri televiziyo ariko nyuma ahitamo kugikorera iwe mu rugo. Abamotari batuye muri ako gace bavuze ko babonye abashinzwe umutekano wagera kuva saa 1 za mu gitondo, bavuze ko ari imodoka imwe itari ifite plaque n'izindi zifite plaque zitwaye abantu bageze ku 8 bari bambaye imyambaro ya gisirikare n'indi ya gisivile. Abatanga bamwe bavuze ko abashinzwe umutekano binjiye mu rugo banyuze hejuru y'uruzitiro mbere yo kwinjira mu mbuga ya Lukwago. Umunyapolitiki akaba n'umunyamategeko uzwiho kuba inshuti ya hafi ya Dr. Kiza Besigye uri mu maboko y'ubucamanza muri iki gihe. Umunyamakuru wa Daily Monitor aho ngaho yavuze ko yumvise abo bashinzwe umutekano batanga amabwiriza n'ijwi riranguruye basaba kumenya aho Lukwago herereye. Nyuma y'icyo gikorwa umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Museveni Jean Muhoozi Rugaba yanditse ku rubuga rwa X ati muri iki gitondo nafashe ikigoryi ndetse nakijyanye iwanjye mu nyubako yo hasi cyangwa se muri basement, ariko ntiyigeze avuga uwo yavugaga kandi ntibyahise bimenyekana niba ubutumwa bwari bufitanye isano n'ifatwa rya Lukwago. Gusa mu bundi butumwa Muhoozi yaciye amarenga ko ari Lukwago, agaragaza ko ari mu y'igiswahili kandi bari kumukubita ndetse ngo bamwamitse diapers. Igihe inkuru yatangazwa polisi n'izindi nzego z'umutekano zari zitaragira icyo zitangaza ku ifatwa rye ndetse n'impamvu nyayo y'icyo gikorwa cyangwa se ibyaha y'abakurikiranweho ntibyari byakwemezwa ku buryo bwigenga. Naho waza Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu muri Uganda Major General Kayinda Otafire yatangaje ibintu bishobora gufatwa nko kwemerwa mu buryo butaziguye ko umuyobozi mukuru wa guverinoma ubwicanyi ndengakamere bwakorewe mu gipolisi cya Uganda, asaba uwamusimbuye guhangana n'iki kibazo. Mu butumwa atangaje ku wa gatandatu, Otafire yaburiye uwamusimbuye uherutse kugirwa Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu, amusaba kwirinda kwihanganira ubwicanyi butemeye by'umwihariko bwakozwe na bamwe mu bapolisi bo muri CID. Otafire atinya ko baba nibagiye kukubwira nyamuneka ntuzihanganire ubwoko bwose bw'ubwicanyi ndengakamere cyane
cyane cyane bamwe mu bapolisi bake b'abagizi ba nabi muri CID. Ubu butumwa bwashishikaje abantu benshi kuko bigaragara ko ari ubwa mbere umuntu mukuru muri guverinoma avugiye mu ruhame ko ubwicanyi buvuga bukorerwa abantu bataciriwe imanza mu rukiko bapfira mu maboko ya polisi. Amagambo ya Utafire yanagaragaje umucyo ku bitekerezo yatanze mu muhango yerekanye ububasha muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, aho yasabye ko bamwe mu bapolisi bakoraga ibirenze ibyo ashobora kugenzura kandi bakamwima amakuru batitaye ku mwanya we. Utafire ati batekereza ko bampisha amakuru atari ko nibazi ko ndushinzwe iperereza narinzi biba byose. Uyu munyapolitiki w'inararibonye yongeye kwerekana ko atishimiye ubuyobozi bwa polisi, yavuze ko ibyifuzo bye byinshi byirengagijwe. Ati abapolisi ntibigeze banyumva ku bintu byinshi birimo no kuzamurwa mu ntera kwa ofisiye bato. Arakomeza ati nahisemo guceceka, niba umuntu ashaka kwimanika umuhe umugozi uhagije kugira ngo udacika. Ibi bitekerezo bifatwa nko kunegura bidasanzwe byavuzwe na minisitiri umaze imyaka myinshi agenzura urwego rw'umutekano mu gihugu cya Uganda, bishobora kubyutsa ibibazo bishya bijyanye no kubazwa inshingano mu gipolisi nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru Chimp Report. Mu myaka yashize imiryango irengera uburenganzira bwa muntu, abanyapolitiki barwanya ubutegetsi n'imiryango itegamiye kuri leta bashinje zimwe mu nzego zishinzwe umutekano za Uganda kugira uruhare mu bwicanyi, kurigisa no kwica urubozo. Inzego z'umutekano zahoraga zihakana ibyo birego kandi zikomeza kuvuga ko abapolisi barenze ku mategeko bakurikiranwa kandi bagahanwa. Nubwo yavuye muri iyi minisiteri, Utafire asigaye ayobora Minisiteri y'Amazi n'Ibidukikije. We yatangaje ko afite umugambi wo gukomeza kuvuga ku bibazo byo kubazwa inshingano. Ati ngewe nk'umurwanyi wa Foronasa nkaba n'umunyamuryango nzakomeza gukurikirana kudahana mu gipolisi no mu bibazo by'imbere. Ati mwebwe abantu mukorera kuzamurwa mu ntera ariko kuri twebwe dukorera ibyo twemera, niyo mpamvu twashyize ubuzima bwacu mu kaga mu ishyamba. Aya magambo yahise akiri igitutu ku wamusimbuye ubuyoboye Minisiteri igenzura polisi ba Uganda. Abasesenguzi bavuze ko igisubizo cye ku birego bya Utafire gishobora kuba igeragezwa rya mbere mu kwiyemeza kwe gukemura ibibazo bijyanye no kudahana no gukomeza ubugenzuzi mu nzego z'umutekano mu gihugu. Bivuye kuri minisitiri uvuga ko arazi imyitwarire idahwitse muri uru rwego rw'umutekano. Ibyo yatangaje birashoboka ko byakomeza gusaba ko habaho gukorera mu mucyo no gukora iperereza ryigenga ku birego by'urugomo rw'abashinzwe umutekano. Gusa abasesenguzi bamwe bavuze ko Jenerali Kayinda Utafire yaba atangaje amagambo kubera ko adashyigikiye abantu bose bavuga neza Jenerali Muhoozi Kainerugaba, kuko yamaze kwemera ko adashaka ko Jenerali Muhoozi Kainerugaba ategeka Uganda. Naho umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba yagaragaje ko agiye kuganira n'umushoramari ukomeye muri Uganda, akaba n'umwe mu bashinze umuryango w'abavandimwe muri iki gihugu Frank Gashumba ku bibazo by'abanyarwanda bo mu bwoko bw'abanyarwanda bavuga ko bakomeje guhohoterwa. Umunyemari Frank Gashumba ni mu banyarwanda barizwa mu bwoko bw'abanyarwanda yakunze kugaragaza ibibazo byo guhohoterwa bigirirwa abo bantu muri iyi minsi byongeye gututumba, byatewe n'ikibazo cya Dr Muganga Lawrence uherutse kwangirwa inteko ishinga amategeko kwinjira muri guverinoma cya Uganda kubera ubwenegihugu bwe bushidikanywaho, cyatumye ikibazo cy'abanyarwanda ba Uganda cyongera kuvugwaho cyane. Dr Muganga yanze kuko ubwenegihugu bwe bushidikanywaho bamwe bavuga ko ari umunyarwanda wo mu Rwanda mu gihe bavuga ko ari umunyarwanda nk'ubwoko bwo muri Uganda. Iki kibazo cyavuzweho n'abantu benshi ndetse barimo na Gashumba wagaragaye amushyigikira anamukomeza ndetse amurekeza gusura avuga ko ababyeyi be bashyinguye mu karere ka Mukono mu gace ka Seta. Icyo gihe yumvikanye avuga ko uyu mugabo atari umunyarwanda wo mu Rwanda ahubwo ari umunyarwanda nk'ubwoko bwo muri Uganda. Ati ntabwo turi Gisenyi, ntabwo turi mu Ruhengeri, turi muri Seta agace ko muri Uganda, turi Seta Mukono muri Uganda, ntabwo turi Butare, ntabwo turi Nyamirambo, Kacyiru, Igisenyi cyangwa se mu Ruhengeri. Frank Gashumba yatangiye kugaragaza ko ibyo uyu mugabo yahuye nabyo ari ikimenyetso cy'akarengane aho muri ubu bwoko bamaze igihe kinini cyane bahura nako. Frank Gashumba yavuze ko Dr Muganga yagambaniwe na bamwe mu bantu bo muri Minisiteri y'Umutekano imbere mu gihugu muri Uganda bafatanije nabo mu nteko ishinga amategeko, cyane cyane Visi Perezida wayo Thomas Tayebwa. Ibi ngo babikoze kuko basanzwe batiyumva mu bwoko bw'abanyarwanda. Gashumba ati Thomas Tayebwa yarasanzwe ari inshuti yanjye ariko reka ndahire nimusanga no mu ijuru ngenza rivamo mukunda babakunda mwifuriza ibyiza bifuriza ko iki nakunda umuntu utankunda. General Muhoozi nawe yavuze ko agiye kuganiriza Gashumba kuri iki kibazo amaze iminsi agaragaza. Ati Gashumba ukangisha gutangiza indemu ventura muri Uganda tugomba kumuhamagaza tukaganira ibibazo bye muri komite ya PRU. Ndashaka ko byumvikana neza, ndashubasha inshuti yanjye Gashumba haba mu Rwanda n'uburasirazuba bwa Kongo. PRU cyangwa se Patriotic League of Uganda ni umuryango washinzwe na Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Inshuro nyinshi Gashumba yakunze kuvuga ko kuba umunyarwanda muri Uganda ari icyaha gikomeye. Yavuze ko yavukiye i Masaka muri Uganda, sekuru na nyirakuru bimutse bava mu Rwanda mu 1922 ndetse ko bona se bashyinguye i Masaka ariko atumva impamvu harahuzwa n'u Rwanda. Abo mu bwoko bw'abanyarwanda nk'uko itegeko ribyemeza n'abakomoka ku bari batuye muri Uganda mbere y'1926 n'abari bafite ubwenegihugu bwa Uganda ubwo itegeko nshinga ryasohokaga muri 1995. Icyakora batotejwe kenshi basaba gusubizwa mu Rwanda. Muri Gashyantare kandi Jenerali Muhoozi Kainerugaba batangaje ko yafashe icyemezo cyo kwirukana abakozi b'urwego rw'abinjira n'abasohoka batumaga abanyarwanda bo mu iki gihugu bagorwa no kubona ibyangombwa. Mu butumwa yatangiye ku rubuga rwa X yari yavuze ati nafashe icyemezo cyo kwirukana aka kanya abayobozi bose mu rwego rw'abinjira n'abasohoka batumaga abanyarwanda bacu bo muri Uganda bagorwa no kubona ibyangombwa, abandi bazashyirwa mu kazi vuba. Nasimbukiye muri Tanzania abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banetswe ishyaka ritavuga n'ubutegetsi muri Tanzania Chadema ryamaganye ibyatangajwe n'ishyaka riri ku butegetsi CCM ryavuga ko Chadema iri gutegura ibikorwa
ibikorwa by'urugomo n'imidugararo. Chadema yavuze ko ibyo birego nta shingiro bifite, ari uburyo bwo gukanga abatavuga n'ubutegetsi ndetse no kubajerekesha mu rwego rwa politike. Ibi byabaye nyuma y'uko umuvugizi wa CCM ashinja Chadema kuba iri gukora inama z'ibanga no gukangurira abaturage imyigaragambyo ishobora guhungabanya umutekano n'amahoro by'igihugu. CCM yavuze ko ufite amakuru yizewe agaragaza ko ari abantu baterwa inkunga kugira ngo bateze imidugararo. Mu gusubiza ibyo birego, umuvugizi wa Chadema Brenda Rupia yabiteye utwatsi asaba CCM gutanga ibimenyetso bifatika byabo bavuga ko bari gutera inkunga ibikorwa by'urugomo. Yavuze ko ibyo birego ari ibinyoma bigamije gusebya ishyaka no kuribuza gukora ibikorwa byaryo bya politike. Chadema yavuze kandi ko ibikorwa byayo birimo gutanga ibitekerezo bya politike, kunenga imikorere ya leta no guhamagarira abaturage kwitabira ibiganiro ku miyoborere biri mu burenganzira bwemewe n'itegeko nshinga. Iri shyaka ryagaragaje ko ryakunze gushinjwa ibikorwa byo guteza imvururu mu gihe nyamara ryivugira ko riharanira impinduka mu buryo bw'amahoro no mu nzira zemewe n'amategeko. Aya makimbirane agaragaza ubushyamirane bukomeje hagati ya CCM na Chadema mu gihe politiki ya Tanzania ikomeje kurangwa n'impaka ku bwisanzure bwa politiki, uburenganzira bw'abatavuga n'ubutegetsi ndetse n'imikorere y'inzego za leta mu bijyanye n'amatora ndetse n'imiyoborere. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikire muri Kenya, abanyamakuru bakoze bamurino barandika banditswe iperereza ryakozwe n'ikinyamakuru The Standard ryagaragaje ko ari umuyoboro w'abakozi ba leta b'inda nini n'abahuza batemewe cyangwa se abakomisiyoneri bafasha abanyamahanga kubona indangamuntu n'amapasiporo bya Kenya mu buryo bunyuranyije n'amategeko ku mafaranga make cyane ashobora kugera ku 15,000 by'amashiringi. Nk'uko iryo perezida ribivuga, bamwe mu bakozi bo mu rwego rushinzwe kwinjira n'abasohoka ndetse no mu kigo gishinzwe iyandikwa ry'abaturage bafatanya n'abahuza cyangwa se abakomisiyoneri kugira ngo batunganyirize abanyamahanga ibyangombwa bya Kenya badafite ubwenegihugu bw'icyo gihugu. Abaturuka muri Somalia, Ethiopia, Burundi na Uganda ni bamwe mu bavuga nk'abungukira muri uwo muyoboro. Iyi gahunda ikorwa binyuze muri ruswa no kwica amabwiriza y'igenzura rigamije kwemeza ubwenegihugu bw'abasaba ibyangombwa. Iyi perezida ryagaragaje ko abantu bahabwa indangamuntu n'amapasiporo badakorewe isuzuma cyangwa se igenzura risanzwe risabwa n'amategeko. Abasesenguzi bavuze ko bishobora guteza ikibazo gikomeye ku mutekano w'igihugu kuko ibyangombwa by'ubwenegihugu bishobora kugera mu maboko y'abantu batabifitiye uburenganzira. Mu minsi ishize abanyapolitiki n'abasenateri bo muri Kenya basebye ko hakorwa iperereza ryimbitse ku buryo abanyamahanga bashobora kubabona indangamuntu, amapasiporo n'ibindi byangombwa bya Kenya mu buryo butemewe. Ku ruhande rwa leta, perezida William Ruto aherutse kuvuga ko impinduka zakozwe mu gutanga indangamuntu zitagamije korohereza abanyamahanga kubona ibyangombwa bya Kenya, ahubwo zigamije gukuraho ivangura ryakorerwaga abaturage bamwe bo mu turere two ku mipaka. Yashimangiye ko indangamuntu zigomba guhabwa gusa abaturage bemewe n'amategeko nk'abanyakenya. Iyi nkuru yatumye habaho impaka nyinshi mu gihugu, aho bamwe mu baturage bagaragaza impungenge ko ruswa ishobora kuba iri gusuzuguza agaciro k'ibyangombwa by'ubwenegihugu no gushyira mu kaga umutekano n'icyizere igihugu gifitiwe mu rwego mpuzamahanga. Hanyuma ku bantu bafite ibibazo bitandukanye birebana n'ubuzima, reka mbarangire umuganga gakondo cy'Isake abafashe. Muhamagare 0788 98 11 44 11